Iyan o kasalilimain ko, rekat o koros patro ng program ng COVID-19 ng Basilu na Penyalrisa. Program ng COVID-19 ay program yun na pinakaunapta when kapesayang John Wayne Pohnpei at kasyang palakan magpitata kabisanet sa sumao COVID-19. Hermona at pan berungan tulang, iman berungan ciang kiyo berungan miat cungal sakatang wow o kaping pan berungan sementara kot, kay puni pengenarak siyo kawan Pohnpei wow dak pan berungan sunankan kan, ikan nanadak o nanganikan. At cungal wow toror o kapina and Wayne Pohnpei, the Honorable Reed P. Oliver, kapina kariya o Wayne Pohnpei, the Honorable Feliciano Perman, Speaker and Legislature, Kaysyak, the Honorable Ocean T. Lambert, Songkong Labalap, the Honorable Nelson Joseph, o Labalapakan Koros, ng Palian Mumonsyo, Tiap o Government, o Perumon ki John Way Musyo. Anwat, Way Katin Payamaw, o Old Cinnamon, Paraban, Pupulan Way, Ranwat, Perun kapesayang John Way, ira kapakan mapitata kabisanet, that suma COVID-19. Irain walakan yay Director and Convention Wow, Mr. Wisner David, Mabinyan Shawachuya, Chairman in Pohnpei COVID-19 Task Force, Dr. Raleigh Jim, Maria Chief of Primary Health Care on Wayne Pohnpei, Binyan Shawachuya, Medical Team Leader on Pohnpei COVID-19 Task Force, o Manolo Vipachen, Yupanen Ranwat, Yay Mr. Carter Apaisam, Lawyer Program Manager on Department of Health and Social Affairs and Wayne FSM. Ngayon wala ko, amoy ito na iso. Kailangan kami, Luan, Commissioner, at then we will be a chairman and risk communication and Pali and task force and COVID-19 in Wayne Pohnpei. Ibil menuya patron wow kan metriang ermoy bilwang ki kalapako isoko likon ko nananem ko koros labalaban Palian Triak government Medal Honorable Reed P. Oliver, Honorable Feliciano Perman, Korean Kabana, Honorable Ocean Lambert, Speaker and 10th Pohnpei Legislature, Chowakan Koros Song Kobung Labalap Nelson Joseph Yamagabil, Song Kobung Jakan, Labalap Koros Trigors Nuyak Ye, Wangi Oloko, Iman Orlap Karaban Ranwat, Puegi Buktor Klakan, the Poitakan, Parabara Taong Nisabal Material, Kong Bata, and Tantore, the Parabara Suma COVID-19 and Little Pohnpei. Arlabaran Rudana Pan Pita Palian prevention, the Parati Suma, a Camel and Kaksansal, may Caravan Ranwood, when Katia Yang we book on Pohnpei Unsa. Mia walk layu, Utak La Poita Mau, you Mia Ransa, what when Kak Siloti Kabal Chalet, the Lumum COVID-19 or Mogatuat, Mogat you, as you drop Kabaram Amanaras. Niara ni mentabi kita mereka tolak nak pitangkan mereka cuman. Saya kurang Director Chairman David. Mungkin ni tinggal kalabak, pergi tamu kasalitar mepet terben semua watch. I men perwan alkawet miayer, o miayer, uni teman kamau yala. Sumau the kebiasaan COVID-19. Kailangan siya mawawil pateng to mga tulong mo. Mimin yung momento kan sila met example payamaw yang kailan letier wini kay chutur muy carang aramas silip ko siya mo. Melele retail
mais te sabung na ran real samonaro sepan songwan arkaksen kila to ko ong trapin makin front line o chonta to mo Kalangan Dr. Jim, irailakan yang pasien perubahan frontliners, irailakan mungkin berbeda tersinsile port of entry, may wapakan yang aki dan airport kan. kalangan ya met pit chonta to mo ni chonta to PPA Pohnpei Port Authority or EPA, Environmental Protection Agency. Polis kan bang. Polis kan bang biliang. Kalangan iskapadabat rai me udan ban anana pueki wini met sutitar Taiwan kilang yang momon Taiwan aleti me udan anana bekan port seaport custom immigration quarantine Tunto tokan mon muni me udan anana pueki wini asotre itar ansawat abani tarala first shipment na kotor on Pohnpei arrival share lelche arama silupki riyok mabanale azawat first and second dose Kalangan puramai maiko. I men peruan kelabak je. Bawa kemai sutra ada tukar sila siluat. Ayah alih di semua orang. Saya kerja pun ni memang kamau ya lah. Wawagi ansokset main Ivan Peruan Sawas. Ansokset saya kento unian kamawi la somau. Unian tokoi sila silmen. Sila ti bukam te alet. Unian kamawi la somau. Sama ni uni degan kat tatokong sawasa kaitan kamawi ya. Atau koi sila silo. Pani iro ti bo somau te lelam balwara man te malelam. Kung sido mangkat kapal salet gila. Untuk koi sila sila tiar. Kalangan puramai. Met wewe ke memai yale tukar sila siluat. Ayah pu tale ti masuk. Isu depan semua tak. So kamban kak somau ta. Apa sido bantor. Okay. Sido bantor me bangka kareta ban kapal salet gila. Ugit tukar sila bangka kareta bangka mau. Ugit somau ban lel luat lel balwara mun. Sido kau kalau dia baluar pemain para baluar mioyer. Kalangan puramai. Dr. Chairman David. Yang moment menurut teto, mo ya wak kesengan menurut siang ni unian tukar sila siluat. Kalangan mungkin pak yanana pilu kisah kosai ya pueki ia sama mai ban ekis orteki ya ban ekis apa yang trainen mo basong kami lokayan mengai pun en trainen kak work kalangan mungkin ekai mangi me tokai silasil be mo akan pukau tua tak akan takoki yang somau nan paluran aramas an kita Israel Wiyata men peyang semua. Remember atrai the system roken the immune system, atrai emen anki immune system kak peyang semua. Token sila men wiya ang immune system men wiya ko men I ma semua tokuyo. Aka peyang semua. Apa ki technology bil kapulai sote tatong kumas. Tatong ki protein yun an masuk Thailand wiyata men peyang. Rajo masuk lel tegal world tribal recognize me I masuk. Kaitan masuk raban wiyata men peyang rai kemela protein. Na masuk petolong nan pal world tribal ka. I me atai men peyang ko me wut peyang masuk. Kalangan Dr. Jim. Mungkin puan kak kis kawasak
Muni teman sila-silin semua kan karena sebab mission boleh Aska. aska motion semua orang ada nan teman sila-silin om COVID-19 kaitan mas abang kita tua je muni sila-silin Iman belagis yang berdoan sawas. Tokoh stasiun magdaigan ala cerikan kenala ala sang mas ko to magdail katan ki tokoh stasiun naska semua magdaigan tokoh yang cerikan ap niya semua aluat. Semua golong nan paluaro yata men peyang paluaro ben yata men peyang semua. COVID-19 kaitan semua pantokoh yang tokoh paluaro naramas. Kison masuk kaitan semua. Hari itu mau pasang karena sebab mak. Tokoh sila kaman ko yang paluaro mo yan. Tesermano. Murin tokoh sila apan pato yang serio. O mia tes kuya masan semua yas kami ni serio tes ba ya upa sedi. Semua naska bagi aska tokoh yang serio ni aluat. Tokoh sila COVID-19 waksan. Kamana le tokoh sila nak kote si paluar namasyo ang COVID-19 naman negatif pakaitan semua tokoh de paluar. Kison megot nan kison masyo matang ke protein jam kolong nan paluar paluarut pan kita men peyang di semua pan porto wa protein. Iwak pasangan mo. Kalang. Terus. Mertua aku memang ada tu sila buat, tu sila COVID-19 ni. Isu semua orang. So. Mamparasan kamu semua. Mia bebilban kamata kuasaan tu kape. Siang kakaban. Singkarakar bulkako. Tapi udah tu sila hidre kamakin. Belagi singkarakar apa. Mamparasan semua bukan mienter. Kabar syale tegila. Ime koyo ko sampal mapo. So mau dekoros mangi nan samba kita ramas yang aleti. Kita ramas mehila. To ko sila pan irati mela. Ramas ka lumum ta kabar syale kita shoto balle long ireren kabar syale ta. Ala. Mertua aku isu tu mana pergi. Yang ada. So Kalangan orang Aisyawat siya semadai kosan di mepetata uyapan otan tukun sila silwat. Kalangan maing tukun sila silwat ada Moderna COVID vaccine ban kota target population ban konong alekan sang sombari sa walu kota ban kakale tokwat. Kosanti meban uyawi magdai patoyer nakawan aban jab kita prior to group ban jab kita frontline workers, healthcare workers, poti yang ligailapkan o pokoti ni sombar lel sombar isakwalu. Kalangan Irailakan na bangal de tokwat, de tukun sila silwat. Tak kau suruh bangal mau na? Rabanale tok bakriya, tok intramuscular, tok Pohnpei bakriya, bakeo, ni chaptao sombongeo moren tok kayo, tok riyaw, orang kakale sila unsak. Kalangan kurang Mr. Bison. Mia melapor. Iman bil kapatayang puwagi to ko sila kap yomet. Aramas koros meban kosonti rebanian ale tobenale. Te yang ale rabanana saini torboyo mer punggeran yang ale teso. Puwagi yau ya union to ko sila kap yo nan sampan sawut. Kalangan kurang. May bangga kultola mawawagi ralkan magdahil patuan yang kawan meban yang alam magarasa magdahil patuan frontline worker
rasang relkan me bikin patrolan isong peer soap, me bon wap, apa-apa li so mau ni patroli wasakan o balian polis balian EPA iralkan koros me kosantipan yang ale tokon sila silwat pananane saini taroboyo mere pungkeren yang ale tokon sila sila. Met me wo ke rasut pangale mas rasut sai. Makam sudah pungki yang ale mentara makam yang kosanti kampanye yang ale kamu sudah pungki buat kemia sama pesa sali urewi kamu sudah saini sudah bangko yang kamu. Kalau from German Dr. Mr. Bison, Mia irretoror dekentang dari peroner mau bilang peroner terakhir. Iban purang pilka saladame liseyan kan sotrakak yang ale tokuat o sirisom par panang isa kwalu Israel sotrakak yang ale unin materna met COVID vaccine materna. Kalau pulang. Karape me resulta puede que sai incha data kan me kak support kakale te show tama kayon mau kosanete ranteale mas chai la wila CTC population report kan na chai la kasale Kalau pulang Dr. German Mr. Bison. I will melaski main konon batuan. Ini nentumalan ke kapeng gue yang sewa magdal tumalan yang sewot. Anggak sansal me. Ni aja magdal top ta aleti kawai te beliang aki. Kau nepatakan gue ki lumung te kabersale te wada top ta soto membukat. Soto men union tor irot. Apa itawat tel banana kapeng ke gue ki. Ebil uyau na naray na siya motomot nan patapat tanawatin aral tiara ta unian kau tu siya mau na naray na siya motomot tu ada sangatok tau le latiar. Bil badong uyai rokosong baliu buktail alayer te tal tiara ta men sila ti siya mau tel letoreta tel lang paliwarata. Ai wasa kosong balen men tokon sila silwat tokon sila sil mau yu. O situ bahan karya darah mas manapan motor gila tebil kapal salet gila waban roti sang arah masuk semua mapan letok kan sila riau pemayu udah banyak ternyata mana netok mumio murin sambong waple ardi meriau apa pun uyalar token sila silu yo on COVID-19 Kalau from German Dr. David. Ia je irala Moin ira motomotiu men bil kapaturan men en bil sansan me token sila retiartama moin kakata som bareu tre tatong eri puekis information cycle del torre tailong puin sang ni information me sang ni puin me aliala tongko sang lan samaro lermat puin me restati ko essential minimum 6 months or up to a year when rain akat murkat to lapak riaw pa sila yuko le wan sumpareo amurun mo sa ekte ta makak will continue daga kana to ya Kalangan dokter ngeje Cholan na masalah Imamron kasabale chingal cerita mau bin kami Dr. German David Pohnpei bin kami Mr. Bison Carter Bison bin kami Dr. Rajin Met Kerala ada cuma program ini, itu semua ramat kalangan program.